Razvod jednog od najpoznatijih porova na domaćoj estradi, Dragane Mirković, Tonija Bijelića, nije samo tema koja integrira javnost, već i kolege iz muzičke industrije. Posljednjih nedjelja mediji su bili ispunjeni naslovima o njihovom razlazu, dok su se spekulacije o mogućem pomirenju miješale s različitim mišljenjima. Jedna od koleginica koja nije štedjela riječ kada je u pitanju savjetovanja u ovoj situaciji je pjevačica Jelena Gerbec, koja je sama prošla kroz turbulentne periode razvoda i pomirenja. S obzirom na svoje lično iskustvo, Gerbec je odlučila otvoreno iznijeti svoje mišljenje. Nekadašnja zvijezda Granda nije oklijevala kada je riječ o pružanju savjeta Dragani Mirković. Ona je istakla da, iako se sama vratila svom mužu nakon razvoda, smatra da kada jednom pukne, teško da ima povratka. Gerbec je izrazila svoje mišljenje, naglašavajući da, iako su u njenom slučaju povratak suprugu činio ispravnim, situacija sa Draganom može biti potpuno drugačija. Ne bih savjetovala Draganu da se miri sa Tonijem. Ne bih. Ja sam se vratila mužu posle razvoda, ali mislim da to jednom kad pukne, tu nema više šta da se traži, istakla je Gerbec. U svom iskrenom izlaganju Gerbec je podijelila detalje svog ličnog života, objašnjavajući kako je donijela odluku o pomirenju sa suprugom. Očigledno da sam voljela muža, pa sam mu se vratila. Razmišljala sam i o djetetu. Godinu dana nismo bili zajedno. Kako vrijeme odmicalo, sve više sam razmišljala da li sam ispravno postupila. Možda sam prenaglila, da se malo ohlade glave. Shvatili smo na kraju da nismo ispravno postupili na stranu djeca, da su ćerke žive i zdrave, sada imamo dvije. Prva nije jedinica sada, različite smo osobe, eto. Treće dijete, neće ga biti, izjavila je Gerbec. Iako su ovo intimne odluke koje svaka osoba donosi za sebe, Gerbec je odlučila podijeliti svoje iskustvo kako bi pružila podršku Dragani Mirković u teškom periodu njenog života. Ovo iskustvo pokazuje koliko je važno da ljudi imaju podršku i savjete svojih kolega, posebno u trenucima krize i odlučivanja o budućnosti svojih odnosa.